Pambiarsa namonin rahina somo umanis wuku sungsang, kemargiang upacara muspayang upakara, pemelaspas caru balik sumpah, lanubung pedagingan ring pura Batu Madeg Besakih. Upacara puniki kepuput oleh petang diri Sulingge. Manut Bendesa Desa Adat Besakih Jero Mangku Widiarta, upacara puniki mata tujuan mangdo samian umat, kaican keselamatan sapisanan nagingin taksu pelinggih ring pura Batu Madeg. Sadurungnyane sampun kelaksanayang upacara tawur, sani kamiletin oleh para pemedek miwah pemangku pura Batu Madeg Besakih. Raris kelanturang antuk memargiang upacara nubung pedagingan, sadurung mendem pedagingan kadulurin antuk murwadaksina ping 3. Ringgalah inucap talerau Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte, Wakil Bupati Bangli Wayan Diar, Bupati Karangasem Igede Dana, miwah Wakil Bupati Karangasem Wayan Arte Dipe, Kepala Kementerian Agama Bangli saha PHDI Bangli, DPR Karangasem, miwah samian OPD Bangli, tur pimpinan kelompok media Bali Pos Satria Narada. Ring pamuput acara samian uleman miwah para pemedek ngelaksanayang sembah pangubaktian ping solas antuk nunas kerahayuan jagat. Agus Sudiatmi ke Bali TV.